Yabonga mfowethu. Lapha nabe ngisakhuluma nge-DA but ke ngoba sesifike lana ke ake singeneke. Ifa leziwula lidliwa abahlakaniphileyo. Ngekathi ukhongolose esungulwa, ukhongolose wasungulwa amazemtiti. Ukhongolose wasungulwa amakholwa. Ukhongolose wasungulwa abantu ababethenge ubulungu. Ukhongolose wasungulwa abantu ababengafuni ukuhlanganisa lutho nabanye abantu abamabhinca. Amabhinca ngisho kuzo zonke izizwe. Ingakho engekho ama-traditional leaders ngengathi kusungulwa ukhongolose. Ngisho unkosi uLuthulu umvumbi waseGroundville Mission, umvumbi yikholwa. Amakholwa bekuthi mangabe amaZulu elwa namangisi, amakholwa abesesayidini lamangisi. Uthi amaZulu mangabe elwa namabhunu, amakholwa abesesayidini lamabhunu. Amazemtiti abathengisi be-exploiter i-black pain yokuthi amabhinca nezinye izizwe ezazingekho regarded as educated or civilized bezifuna ukubela umhlaba wabo. Baqhamuka badlisa satshanyana bathi hayi thina sizonikhulumela thina abantu beyiqoka bona bengaqokwanga abantu bathi sizonilungisela kanti bafuna bona ukuthi abelungu banikeza ama-administrative powers. Into yayilwela i-ANC yona leyo. Even iLuthuli detachment maye exile, it was there to go and negotiate iplan ukuthi mayebuye izonegotiate. It was never about armed struggle. Ithe i-ANC mangabe kuwukuthi esiqala indaba yelokhuzana ye-MK. I-MK kwaba yingane zabantu abahlupheka, ingane zabaholi nabantu ababephila bezamazemtiti, imvamisa zazingewona amasosha e-MK. I-ANC yabulala amasosha einkambini zayo. I-ANC yadlwengula abesifazane einkambini zabo. I-ANC uNkulunkulu we-exploiter i-black pain. Bahamba baye-Kliptown bayoncenga ebelungwini bathi South Africa belongs to all who live in them. Bathatha ubuhlungu bethu bazobusebenzisa ukuthi bathole i-administrative powers nabelungu. Kwafika iCODESA masethuze liyabuya, bahamba bayoncengela banikeza abelungu amandla, bagwilika bona nezingane zabo njengoba namandla besagwilikile be-exploit i-black pain. Angifundi umuntu ozongitshela ukuthi i-ANC yake yasilwela. I-ANC ayikazi isilwela, i-ANC yayilwela yona. Ithe mayisibona ukuthi ayikwazi ukuthola indlela yokungena eKZN province, yavusa igama lenkosi uBhambatha kaMancinzwa kaZondi. Lo uDuba abhalela igovernment yamangisi ukuthi abahambisane nento ezoBhambatha kaMancinzwa. So nje angifuni nje ukuthi ngikhulume mhlawumbe ngingazwakali kahle ngibeqambile. I-ANC uNkulunkulu wo-exploit i-black pain. Sihlupheka nje namhlanje u-ANC baphila butepu bona.